Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Tala toi tuliloa mai Amerika I le whainga malanga sa vaianga o whaipule o le ainga o le fast. Pol whaatua le tua Samoa watasi le asona nafi na o tuai e talivala au I Samoa I Missouri. O anga matu masani ai o le ava o le whelo inga ma whio fofo inga e pe ona sauno ai le whionga le whongwhetala I o le mauta papali ili o ta e umaspau. E whataua ia mātou, ia utou, ia ona e o mātou tangata. E awera mātou whaamua ia te utou, o ai fwoi mamanu le tunu o I Samoa. Ia whapena fwoi ma tātou I nei. Whapena, e le leire mātou mai ma tātou te militino whatasi, tātou talatala noa, o tātou whasoai, au mai a watu. Me lea I o le nganga nā le whainga malanga. Ai o le nganga fo ile nao le whaafitai el te fono le sungala au le mali e tō le watea plata I vau fosi shmente le taimi na taute ai ala ava o le wheilo inga. Whaafitai tele le pa ia o le tātou nuu nei Missouri. Whaafitai I loutou bala au atu mātou te o mai. Ono le nganga, le usauno atu le whong whetalai. O mātou tiu te whaatai tai o le tunu. Ia o le whesiri po o manuia tangata umo le tunu. Ele ese le Samoa nofo I Samoa. Ese le Samoa le nofo mapapa au ia tunu me mau. Le ala leo le mātou malanga. Ai whaafitai le tua o whatau nuu le nei whelo inga tā ua. Tātou te wheloa iai ma tātou whesiri whai. Asi mai o tau, po a mai o tau le nei tū. Ma mamoli atu le mātou whaafitai ala I lautou te talo. Ma lautou tāpua inga. Ia o mātou walu whaiva tau awhele whainga malo le nei whau teimi. Whaafitai mo me uma, se teimi na wha leo rolo mātou nganga. I la o tau tua ma mau. La o tau tua apa. Ma le tau tua malo. Ia o lo mātou whiola I Samoa. O whaasolo nei I el whainga malanga mo fufuanga o le toi taliu mai I Samoa. O le tala toi tuli loa o mai nei o lo tuli lewa sawainga o li I matama I tai. Lea nao e se li I mai whangali I ala tau tupe matusi folau. Ma fola I aile malanga whaavai taimi ai mulimuli a nei loa o le tau whaavalea. Ma se e tia atuai I le tau whaavalea lea. Ma se tasi o ofisa malanga I le tau langa I apia. O le tamalea na iao tu se folau ma pepa whanau ai o tupe e whaita wafe ma feta la le sunga la mepa si ufanga o whangali. Ma tātou whesilingi ai le fiongal minister lau timu ia a fua wele se wa ai. O lo ngafa malpol kalame leo tangata whaingaru nga whaavai taimi. Ma ia saunoa, o iei whainga po o awala o whaia nei e tāo fiai tu ai ngō whainga nā. Mai ua tanga I fo I aile ofisa le mata upu lea na tupu mai le masina taluai le au malanga o tā uailunga. Ai ua na o le ofisa lava o ngā ruenga whaavai taimi le nupi wha. E wheso o tai iei tangata mo le whaamao ninga ai ofisili manisi whaamala maramanga I mea tau I malanga whaavai taimi. O le langa le usisi le to el tato officer. Tako officer ni pa ia kako le pa mo peli. Inga ka mo fai ka ofi ko nga menga. Nga o le ki le nga fi ai tangata. Ia ko nga menga ia le fun ko puma ni pe. O le ai ka le cha pa ka. O ka fing fa mai le o ia o le fo le so fing o ka ko po ka la mele. Sta na me tu malo an me ia. Kasi al officer fai ni. O ka ko officer le inu pifa. Ka ko le pa mobility officer le. Officer le inu pifa so tai mai. Peita ai o le li ile na iao ina, tupe o tusi folau ai o pepa whanau o tangata safia malanga I ngā ruenga whaavai taimi o lo o tālia mai pea e tangata le tue wāla awa tue tutongi a lātou tupe, lea na ia fola o lava ilona au ainga na lātou fola foi o lo o tau mawhailo lātou ainga e toe tutongi tupe a tangata. E o mai nei e leilo pa o awhia e toe tutongi e le whaitau wafe o tupe a li I matamai tai ma le ofisa malanga. E lata I le lua se lau mātua ua maua tala fia ina ole a e o lato walo I le kolisi o Samoa I vaivase. O le kolisi o Samoa e pei ole a onga lea e tuli matai ma vai mawalunga uma iai tamaiti a onga e fia a onga ai. Ona o le kolisi a le malo e le ngata e ia pia. Ai tu matila lava le ata mamai o teine matamai a onga ai. Peitai, o le vai so nei,
Lea ua maua mai ai le whaaiunga o le suenga ulufale. E se la wiva se fulu tamaiti o le a ulufale i le vasenga iwa o le lua o lua lima le kolisi o Samoa. O whanau mai le na o le fast fulu iwa o le se lau lua sifulu valu a onga tulanga lua na pasi pepo le ingilisi ma le numera tamaiti e valu se lau lima sifulu lima na susu e le asfrai le taluai se fulu lima o novema lua o lua faa. Maliputi ai o le se lau iwa sifulu tamaiti na pasi e mai le Samoa Primary School e tolu tasi a pia primary e lua lima vai ala beach e sifulu ono vai vase primary e sifulu tolu Robert Louis Stevenson e sifulu moata a primary e iwa. E fai si a onga na papasi umala tau tamaiti. Na le stalane e susu e ui ina ena ale paula vale na o le lato lisi na filiane e susu e au fia e fanga primary salfotu la fai primary vailu utai primary fasto utai primary o le aso se fulu o te sema e le sitala ingoa molva senga iwa kolisio Samoa lua o lua lima. Ai le tuli loina o le tala o le tau mo folinga o le nei aso e peo na vaaya e le ofisa o vaai tau i mulnu u talu mai le lima i le taia o na leila. O lo whaamaro sia lapta ingo timu ngā mafa, whaamaro sia whautuanga o lolonga. Whaamau la tamai o lo o atangi ai se vaenga o peau mama o le ea. O lo ta oto nei i mātua Samoa whapea winga aua oa masusu o le tau. Ai mo le aso e to uluwamba timu mai ono feo lolo le mamafa ai pupuu inisi vaenga whapea na i wila mawhai tili. O lo whaamalo sia pea le lapta inga o timu mamafa ma le whautuanga o lolonga mo lau whanua umo Samoa a o whaatalitali ai winga lolo wa o le tau e pe ona ta ua ilunga. O afianga e ono alia e mai i timunga ma mamafa inisi o taimi e pua oa ai mamase se e awala i nofuanga maua lunga e ono lolo vaya nofuanga i tafaala ma e ono iai ele solo. Lolonga i nofuanga ia afia ngofie whapea vai tafe e tō whaatau savili inisi o taimi. O le isi tala i tau le atu ina mai le lima i le fiafi. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.